hi chi ham khat intellectual je thwe thei je ho hi ichi theo ngai ka san ipijina ka se hamiti ale to chu people's movement bol tau te ti chu lam kai ho iki ho to di chu iki ho to na wa hi bol tau te iti tiang wa hi le if some section of the society thinks that by people's movement ki bol etan movement ni ki hon ka bol di hetan eso ho na ki da ha hetai eso ho panglo hetai ye je se ho thu ki lo hetai mle ho thu ki lo hetai to ai kyo ka ki pat no hetai na ai lo wa hele people's movement aki bol lo lai ja chu eso ho se chu clear ra ki dia ki chi pa ki ka wa self division pa hi always a umda na i bol wa hele somewhere or the other disconnect kha chu yeng ding hi ya chu hi chi lai pa chu bridge i bol na di wa chu people's movement ki bola hi le negotiation na dinga pressure ki bol hi I'm doing my part di pa chu advocate bol hon people ho chu thatta hi lo ngain na ka role chu pu aron ne sei so sang pe an tam sei pa he ma ban zo tu ti kal son de ham ti pa in ha sei in a way forward pa chu chi chu lang khana chu a lo thei lo hin a hin kin ka ga het che nom khan he ikal son da no he tu chan hin su group hon jong hi chan hi ka phat ta ve level khat ka song ta ve chi chu nang ho jong nam pia denga thil bolin na ki gelovin na sata in no ho jong na ki pa sa ben ahin a ground nga ka muda na he hi level na ga pha bang wa he grassroots level a to hin a gate pa he a ki bridge thei je lo line ka mun hi trust deficit pa he asang le na la jen hi trust deficit asan pa he ipg hi dem su group hon homework i bol du do i ki bol lo ham KZ sin jong homework a bol ding lom ki bol lo ham ipisa trust deficit hi tu nia hi chana hi sang na lai ham aji chula to i ka pha au i nga ji go table talk table chu thu du ta in hi chan ga ki lung tai pi ti da nai ho ki ka lai hi chana hi ki ta san lan hi jing na lai ham ti pa hi pu let kulunin in say lang chi same question goes to pu aron. Thank you. Let kulu nang in same sa kan say di chi kan say masang chun to pu aron an say nala chuan zo le aman anaki no na in don bu ding in ka dein question ni put up kan bol moment cho pot le chi question a chung lu ning ka ting na chi pu aron dinga question kan bol hi in akhat na chu pi ham ti le anjo anang in territorial integrity clause pa chu override ki bol tai na ti hin a hin la mi pi la da na wang hi aban to ke ma personal ta kala da nan jong hin to chu close kat kyang lo da hi in close pa chun within the constitutional provision dung ju ya chu within the integrity of Manipur hidiam outside the territory of Manipur hidiam chu kichi nai lo hin ya chu to he mi jo si hin thil tam pi ti gel jong le sulam kai ho hin talks an chi pi wa first talk ni itabang hidiam ti pa hi kimo anga tabangau mi na puan hilai ta hi mizo si in anga hi ti pa hi ni hat pin lang cha chu override chu ti long ki bol the dang tia le chun so lam kai hon talks an nei wa ki on ka de hi ut demand hi ut with the legislature a hi ti an pi lo wa chu ting la government in henge na thu mo chu ut with the legislature hin ki ho pan taute ut talks nei pan taute an ti teng la bo chun la chu overriding clause chu it heading a hi ti pa chu kan hin pule kun hung lu ta di lang na an zo jong chun kan phaja men su group ho zo ka question chu ningkum lang September ham sa chat bang ka het point interlocutor pa ko ma chu demand draft ki che sa na TC pa chu tha be redraft na bolwa UT with legislature adinga tuk chana demand draft hi interlocutor pa na pilot ba interlocutor pan jong aphai a hoi je tin ichiwang hi to hi talk table la i sei diu chu ta ting parliament ki pulu de ti chu anaging e ichi chu
ichai ham ti yong chu ju ting la pu adon in an him che nan phan te nghe to chu question chu in anjo le puaran chu ka do nom nong khat nom min yong la maran ki su to pha la dong dang ka ting na to ka question pa chu le overwriting pa chu hin aman jo le explain hin bol tan tin to chu le pu he jang nei do pa chu trust deficit pa hi ipt trust building i bol di ham ti chu in la hom na how to bridge this trust gap okay tu chu hi in ilahi direct nga kan sai ding hin no mon sai bin lang na aji chu pi ham ti le mi pi lam kai chu mi pi to om khom ngai mi pi lam kai chu mi pi to om khom thei lo wai le chun trust thei lo hel ding hi chi hi an ke sai jing in lam kai ho hi control a ke bol na hi po in e ho jong chu ki chi sa na jong hi po in thil hi ami pi langa pa na thu ki ha za ai ja chu lam kai ho ko ma ki sei hi mh lang idal dal jeng sang chun thing hang lang zo dal ma sa bin ne grassroots lang zo he dal ma sa bin lang grassroots lang ai mi to ki pol bin lang people's movement campaign hoi ne nevin village level a bolu tin la chun ho sa upa tham phat to ki moto bin lang ti tin bolu tin cheo pat la chun mh lang chu dal lewan I bol zo siu chu mi pin trust an nei ding hi ti pa ni ki ha sein a in la amohon mh lang ki dal gang lo ai le table ki tung do thei pon table ki tun thei lo ai le talks om thei poi ti ji wa chu kilanga chu na dalo le chun hilai chu trust age pa chu hung sau che che kha hin na ti chu ari amen reason pen chu hin te ka ti in ato chu mi pi lam kai ho hi mi pi to om khom ngai trust deficit build up na dingai tun CSO jo si le MLA jo si la su team B team C a hi gam mubin ai lo la a hi sa gam mubin ama hon iti people's movement alam kai ding ham ti ya ki ha za re na mi pi langa pan he chu hi enai le achuti ya hi le chun CSO ho zo si to MLA zo si chu su ho ta pan khom wa mi pi chu achoma yu mumbai le chun em tin mi khat chu hong leng do an lang to the thun government to the thun people's manung ki bol han lang hi le chun hilayong chu hoi la nga chu ding ham ti ong chu gel ding a hin lai pa he aji chu lai chu I bol ki wa hi le chun cho the thwa chu I ki chai dio achu na end result pa chu thai kit lo ding tok sa hong leng lu tho kit ding in ti do si lai jong ye lang langa he tiam ngai apat na chu le lam kai lang ho dinga ka se ani nai mi pi lang ho dinga ka se hin to din mona I bol khel pe no yan jo in jong ka se ta in su le CSO ho team khana khom mi pi hi team zo ma hit ya chu mo la wang chun people's men ho ki bol thei loading e ho ka trust wang chu ki bilak chaw loading hi ti pa hi kan put up nomin aban to hit ya hi sort wa hi le ichi ita chom choma pa hi ichi sort wa hi le hoi lang people's men hi lawa mob movement lang zo ai hong lem dot di hin chi ki cha ta ha hi okay apa ai pi le kilung to ta kal son khom lo a kho dan chu nan zain chu te to chu ta ti le nang re sei na chun leaders must stay with the people MH na chi masang win ting la nga chi masa win he chu ti le trust deficit pa chu na sa tan hu ki su dang na ti hin ki pa min pu aron na ready tam aji chu Okay, yes. ki pa no okay ki pa me na mela ki mu he helai chun pu jang kan develop nom khat nom min line ni hin develop min ka ting people's movement hi I bol while yung ki to wa trust build up lam kai chu mi pi langa hong be a people's movement langa I chi wai le chun hilai hi nam sunga I objective mo so na hong hiding in ahin wang ita chu chi wa mob movement langa I hung chi kha wai le chun chi pai e ho sunga man tha na be hiding ti yong hi ka sei nom na lai na mass mob movement ti la ya hoi thang om ma ji hin e lung thimi spirit chu ko lao di nai wanga chu achu na hong thei lo ding a Okay. hong thei hi ti Cái pa hông ka lụ sei lý do thầy tàu à na ki zai nên lý do thầy wa lẽ confusion
in nei thidi vinomen to ana discussion hanchu pulet kulunen KZC to SO khatna omen mipi achuma omen nati aile that is totally misguiding na ichichu di lo hi ichichu sei wa hi le discussion hi achum lang be achi di tai but ajo sound kan sin phat masanga trust deficit ome ipa poerang asai pa chu this SO in made on extension loading dialogue loading ti jong le government hin ki dila SO chu adveyong kasaitan Manipur government nin assembly a pass and lang loaded ti jong le this is an executive decision ya chu government in ichi MLA ho resolution la mana hinga dinga he poi government of India policy in ichi pi ding hi ya chu very strong point ada hin ichi chung chona chun ku chung nang ka sein government of India in neutral stand ala eti chu avet sa ma hi tu chung SO extension a bola dialogue ka bol din hi ti ni adi chu mei hei atam zo umna gam sunga wang wa chu mei hei de oppose jong le a bol wa ta ichi chu negotiator ho hin azo ana sei banga chu tun wang duty with legislature sei na ding lampi aki hong tan chu ting le political solution ding hi pi chu written na tai that also in a time bound manner pi chu it's a big achievement iti hin ajoin isai tawin sometimes we focus on territorial integrity clause yung na lai ti parts we focus zivin kasayin yes hi we cannot deny me but political solution to Constitution of India dung say ding ahi ti yung aumin it is up to us where we focus na huilai pa to attention ipiwa huilai pa ibu ipidi hom ti pa chun future will decide about ding hi ti chu ahi in to ana say hon ti chan ipa wang win ni pi to ti visit aume na ti pau hi ti chilai pa hi focus level ka ding because that is very important ipizi a chu tu ni a hi KZC hi ahung kisim tha hin KZC hi nipi thaleng dinga collective body ka insi mo hin hichi KZC example tunia society iti kivai po hong student ho iti tinga hele student ho thalenga chu TSU nei we ai lo wale tribe khat im mo wa hele tribe ho jo se leader achun tribe leader inei we ai lo wa hele area khana ki loi pom na inei wa hele area sunga ama ho thaleng itibin area ki loi pom na chun chairman secretary di khenwe ti chi ho chu people's representative ai lo wale tune MLA ho jam chu democracy as a people's representative iti wi ai le tune as SO group ho na ki bol chu ipyam iti ai le mipi iti tinga le pangpo pi district ang chu mipi zo se consensus la di iti wa hele that is very challenging na ahin mipi thalenga koi ham example from village achu ako achu hausa simang pachong ome hausa simang pachong ho chu area khana kiloi kom na ome area ho chun lamkai ati khanwe ichi area lamkai ho chun district aki khanwe chiteng la tribe hon jong lamkai tribe lamkai ati khan ichi ho chu hung to hom kit na KZC chu in sim so why do you say na chachun mipi hi disconnect hi ti pa chu ipiding ai se wam ti zo hi a problem chu head o masaw tin chu ting la solution chu sei lew hem ka dein ichi lai chu system mu chu chi chu ai in ai le KZC chun SO ta chi ko ma hele very good iti di dol ko hi MLA to chi ko ma hele very good ti ding dol hi but tu ne achi ko ma hele not very good hi a hele ipisi ham na hoi lai che di lo ham ai system pau chu KZC chu iti kisi ma ham ai lo le CSO chu iti kisi ma ham azo kan seitan avelen seida tan ko tin mi pi represent bola a step ma hung kala chi a chu highest body a chu hung do hi lo ham chi pa chu tu ni a hi nang nin disconnect o me na ti hon ji chun a chi lai pa nang ni point jong chen chen ma chun ka de ki pa mi to chu khat bia discussion na
Doctor say liền là hiện chúng ta tiếng là bugin ra của mà chú what is your strategy for way forward ka tia chú unity chú hi jing et ne unity chú I mean it's like very vague a step pa chú ka say do sa no mi to anan say chun structure intervention and the structural dialogue na tin to structural intervention through the system na ti pa chú strategy hoi ta ka din ka mun na pu aron chichu structural intervention na chu hoi ta achieve to wa hele gap tam ta ki bridge thei ding ka mun ai issue Yes. mil ki lo diu chu pu aron issue mil lo diu chu to hi if you look at what is happening in the neighboring country like Nepal, Bangladesh, Gen Z movement he very strong. To ai hon structure intervention structure system ma thil hung chil ha chu khat hina chu ai banga chu to hi generation hi chi generation a context hi ki chom ta chu social media is everybody become the speaker, everybody become the journalist, everybody become the activist. Ichi phan ya chu ichi Gen Z movement chu Nepal government chu topal bola interim government asim do thele tuna ka ki cha chu ai hon hi chi system pa bo wa chu ikingai ba hele Gen Z ho hi they have the potential to turn the table upside down achi hi ja Now, chu please, kat thudo chu khat ve nei don but in lang. To structure ichi pi pau hi adi ta poi iti diu ham ai lo ai le ichi pi pau hi mi pi akilung thai lo na ome iti diu ham because we need to be specific na. To ai vekta chipai say de le hi lo. Sipai le ke wang ki chi sa na kan sei he khat la ni chun ke ja si men de nei poi legitimacy nei poi ti chu that's bullshit aji chu aji chu na sei banga chu village level apa na area level apa na district level apa na tribe wise apa na chu ikilan wa hi chu ikisin do wala I think there's no other body which has mandate than the KJC na chi wang chu akichi mi zo se jo mandate na nei ti wang chu kichi ai mang ken ka sei pa chu KJC wanga chu trust deficit chu asan na lai pa chu hong wang Why? ibon lo Why according to you? Why chu ka sei according to you? Okay. cái ta chú kan sei ta chú cái la da na chú na giờ chú nang Mhm. ngong chú kan nang chú kan do ba na pule chú nong ka do in ken ka sei chú gen ji ho chú reach out lo now get loophole ham aji Okay. chú issue min lo diu chú tua hong ao do thei ho hi nupi upa ho be se lo cho people are integrity close na koi na lai hom ta aha yo ho hi gen ji ho cho where do we fare to reach out to this group of people Okay. Ken pathen ladam cha cha na. Hin lau for him. Okay. Hichilai pa hikin kamudanin. It's a very positive sign. Na. Let's not turn it negative. It's a very positive sign. Tilachun government of India to ki ho lo hi lo hi. Government of India tong ina ki ho win. Like I said, May 3, 2023 azong chu. Imphalacha na ki ho win. Political settlement umding chu. Ani ki ho na territorial council. Terms and conditions, powers and functions, yoch anaki kihovin. But hichilai echun to ane say bangin public ipiha involvement by almost zero. Ite dunia hi public involvement pa hi galle tolzi in mele naga to gali nei tawe. Tunin nang leke inop lo wangin nam khat hinawa minu nipa chapang nausen ithanin gal khat ve in dovin imacha solution om poi ihung kinevin kum som ni zovin me he to gal itu kinevin dam lei sit thu ma ma hi nu nau chapang nu mei ai lowa hele chapang minu mi pa chile khole ven ki hal thakit na public thikit na ai le gal o ma hele tunia hi mi pi in tunia i sentiment pau chu piam itiale directly affect atam joy mi pi etai kia chu in le lo ki hal tha a displace ki hita inu ipa iso pi ele na thi uma
million able now ipona a ya chu very eager to contribute to the movement hi hichi hi to ana sei bangin isei ji tawin e ho a chu ban balding a hilowale protest balding itila atam zo a chu youth hi na atam zo a chu youth hing a hilo le me atam zo hi e ho society hi me atam zo hi aji chu security force or me chung a khot themkhat ki tim na yong anaya le dunia ken kamu dan pa hi I don't take this negative thing like a gap umin jong kamu poi it's just that mihem hi igen thei walting le ei lowa he ipunat walting le it is emotion pa chu burst hi in that's like you said Gen Z na ti pa yong chu it's a very positive signal that everyone wants to contribute enjoy amasanga way forward na focus ute katina chu how do we use this na iti utilize ball diu ham hichi chu a road map umlowa amale ama hung chom do a directionless a chu Gen Z society wa generation Z chu hichi emotion pa chu an po do a hile it is going to be uh, disruptive na but if wisely planned and structured it is going to be very productive hichi hi disconnect belovin mipi involvement pa lam kai hon iha bolo wa hile hichi mipi to lam kai ti ta ai gap dana jing ding hi tin kamu hi tu are aji chu e ho in ipiham tuni hin kamu danin koi macha in eso ho to government of India aki ho ti chu oppose bol di chu kon ade hilo chu if I'm not mistaken na hichi chu mipi jong ade chu but hichi government of India the kiyo it's just a bunch of us. Lam kai them khat bo government the kiyo cho. But our situation is such that mizo sin ke ipia ka panding ham. Puna na pa to contribute bola movement to no hat na itilagang chala chu political solution. Theidam ti pa chu ilung kim vai umahin. Hichi pa himin express a bol ti nga ile hichi ehon ipiham disconnect in pudo khajiu hi na but dunia lam kai ho in policy strategy isi mova I society wa youth ho woman ai lo wa hele to an say Gen Z chu structured roadmap khana ipu yu wa hele everybody is going to contribute and without mizo si mi pi zao lo na chu hichi movement ni lo ding yong hi lo hi. But the question is, for Aron, are we ready to give them a space? Yes, Are why we not? ready to Dunia give them a space, Katina chu? Because su group ho chu tu ta di ding chu lung tu sum tumla chu su group ho chu you are spearheading the talks na plus no ho chu thumla chu no ho chu ke ha ba jami cho MLA ho le ke je si osa nga chu thumla no ke ha ba jami chu what the youth felt is they are not given space chia chu su group ho chun na sei banga chu hi chu that's energy chu see energy chu how do we channelize that energy into a positive chu ti lo le negative ma chi di cho chia dunia chu hi are we ready to give them a space. yes, definitely. And without everybody's contribution, dunia hi government of India to kiho to MLA yung KZC yung But without pressure, government of India in amala ama kinoa political solution bololo te ati di hiloso. So, tumasanga jong kanasayin, idin munuchu SOO hichi do a political dialogue umpahi. This is one achievement. Aji chu nagaten anayin kugite chu in anay lo hi. Aile political solution na thedi nga chu government in seriously engage ay boltawe. Atum na chu tu a mabana pa hi movement khat nei te hi waile a road map ipyam ti akichi ngai hi. Ken tu ne ka say nom chu I society hi koyam ingaw hi. Hi one question. CSO in iti tauti tia roadmap rollout ompoi tunin.
SO group min tunin hiti taute da roadmap in podo ompoi. But without roadmap, political movements iti bol diwam. Iti loi roadmap akichi ngai, chiting le roadmap akichi lowa to a people's movement iti uyong chu step 1, step 2 akichi lowa hile, it will turn into mob violence. Na mob violence chu movement na dinga chu hat na hilo di chu. But structured protest ai step 1 achi umding, step 2 achi umding, iti ahile iti chu meaningful ungi ding in as tunia achi kaichun chitabang kyo khom na in say wile in regards to people's movement iti wile ken jong lamkai khat hi na in negotiator khat hi na in tu kum som val government hung ki ho na hi ipi bol ting la government in pressure feel a bolam ti ho hi inama denga phachum nam ti hi tunia hi ka sei no me hin nang ni nan pat hon dan chu e ho chu ki eso group to ke si chu atuma ma mi pi atuma ma ke ho thei ta lo wa iki ge lo wa hele that is not the way it is chi chu hi lo hi it is just that mi pi hi e pi akapan thei dam ti energy pa chu outburst space amu lo si a mi pi hi phuna hi ti lang zo in ka la in mabana chun hi ta bang cha om lo le wang chun movement jong diril hiding ha jo loading chitiang le ipia isot now movement pa chu itil bolo hi loading thai loading hi echin tunia focus dewa ka dei chu number 1 people's movement advocate titaw hitin achanga lead in bol jonga hipon movement ki ti helol mi pi ki ti sun til khala bol ti ngai le there should be some guide lo wa chu kili bol wa hele jo na she han banga chu directionless hungi kha di win to e hoi direction khat sa direction a clear defined hi wa hi cha ichi ngai hin ichi chu hi a le tunia ken ka season people's movement chu what is the proposed step 1 step 2 na chiting le so negotiation to hung ki kal na the ipi mam tunia advocate people's movement advocate in bol hochun hiti hile ti chu mi pi lung ya le ti chu na sei the wa hele negotiator khat hi na chu hi chi chu a hi tenga hele government of india to deal ki bol na win e ho le ho iki tin to na thein i ha jo na win apang the ti pa chu kin ka sei thing ding hin na ya chu tu ni a ken tu a atu pi pe na ka sei chu gap ome trust deficit ome iti pa hi it's not exactly trust deficit it is that energy society wa min nam ngai lu na chu separate administration inei lo ai thei ta poi ti pa chu mi o si I feel wa contribute I bol nom na pao ti chi pa chu energy pa chu hat na and pa chu min amu nom hi ti pa zo chu kala it's very ke pa min pu aronin tua amata in as one of the negotiator khat in a sei chu gen z potentiality acknowledge abon na ba na chu aman sei chu gen z hoyong hi space pi ngai tin si hi very positive sign khat hin a hi wangin na sei banga chu movement chu road map lo chu chi thai lo cho to chu nang ni nan se chun kenjet si hoyong road map lo su group hong tu chana road map lo ti pa chu iti ta tiang le road map chu kichi sa nai hung do di hom ti pa hong chu koi san chun na koi ta diu tin a zo chu nang in nei to an hi chi trust deficit chu pizza ham ti chu na nei dong in ka sei ta an tua hi gen ji khang hin yut ho khang hin hi mo to hin ai thei chana chu gap yum sa lo phan te ka ti na ba na chu ani na trust deficit like perception english pa chu perception it even mi pi on mi pi hon na mu da no ni na is perception jong hi adi lo ta ka ka mo ne cha chun pu da pu lek lunin nang in da sei no mla hin seyo hinge hilai chu ka sei nom a mo nge aji chu to the point aji chu ge ta na ipije nam tile to apuaran chu road map an tin na KSO general headquarter hin people's movement table hi kyon in do wing etia anakipit o saw hitan amo general assembly azong anasei saw hitan ya chun people's movement support group aki umin puaran jong hen na
Echi amun muna akyomin eo hin hoi la chu linking bol the ham hoi la chu advice bol the ham het kham chun na chi aki bolin road map jong aki semin ke so te to ong chu ling ki bolin hilaya chu road map mane ke sem pa chu pi ham tile ama sapi na hi spearhead hi na hi to chu ipi pi ke sei jong le a political spearhead pa chu su hitan su chun political spearhead a bolai le chun su ma chun je political spearhead kan bol na wa hi people's movement angain people's movement spearhead in na hon hin lawo ti khani ama sapi na pi la na hi hong ngai da hin che ka point kan put up moment na an pi la zo ting la chun it is spearhead la de pen to chun support group dang ho jong yong ki kiling in tin la zo rot me mong ki sem ding he tin lam kai hoi tin spearhead na pi win he tin kan semo ve so talks langa hon hin ve wo ala hong ti kal thayum mo ti pa chu hin sei khom le wan te ka kana Right. chu people's movement chu on people's movement ti te ngole mi zo si ki zona sakma hal the hala je the je chi chu people's movement he lo din na hilang chu mob movement chu ngi ta to people's movement on ki dei pa che piam tile anjo apuar na sei banga chu level wise a hongum dir first level to a hi su lam kai hon tok son boi pi ding hin itia an hu jo pan di hom bang chu ke pon na chi an boi pi sunga chu people's movement hi neo cha ai ki pat lo wa hil tok jong hi gang nai lo ding hin na Correct. chi ke ta san hin aban tok so hongum te nga hi le in demand pau hi UT with the legislature pa chu thil bai hi lo hin government ading a thil bai hi lo hin a ji chu e ho hi iki ko hom wa le 15% bo hi win adang si chu me le ho 53% hin ya chu e ho demand hi bai lo di hin ya chu move i bol di hong ai hin ya chu piam tile hilaya road map ong ti te ngai le chun to ka sei bang in non spear ha kan pi do win lang ama to chun adang ki tho the support group mong ki tho wing ka ting lai chun road map ne cha in same wing ka ting te ka kana level 1 na level 1 a chu very mild ain sona anjo ka sei bang anjo ain sona banner ita awa expedite our UT demand ti in sona ki ta diu ham pon mom ki ta banga na ai lo le passer holam kai na nam pi ta na banner to e bol diu ham na choi level 1 hong hi dan hin ichi dan hin koi ma cha su ha loading only thing is to media attention la social media x lang hoi lang lang a popularize bowling pa hi ichi harmless level 1 ho chu hong yan lang ichi detail in tun la sei daw tin na ai ban la chun sulam kai hon kong ki ho wini chan ka ge ta we level 2 hin ban ta wo ti le hi tia chu killing to wai la chun khat la khat chu ik sot to dio people's movement pa chu tok so na hong tong ding aban to hilanga mi pi zo se so sang na energy zo se chu bon na people movement na chu channelize e bol lu the wai la chun hilaya chu mob movement chu avoid e bol the hi people's movement chu Correct. su ha the hi ti pa chu ke lung gel he Okay. ka ki pa e Okay. To Okay. pu Chichu pu le kulu ne. adi. Eh. To pu le kulu Uh, ne sa itu symbiotic relationship chu in ei lo wa khoi. To ai on people's movement ti te le so the to ding office holding gari mai haldi ti chu thang phana sai dinga chi chu it turns into violent na. Tilang chu iting le piha the way how government decode also will be in the negative way. To aju sai banga chu cái hòn people's movement cái tỷ jing bao hi su group mo hi overtake bol di ti chu lung thim chum lo he aji chu isai bangwa chu itu mu chu khat hi su kai ta UT with legislature es su group nong say ambulance nong say ke je chi nong say ja chu chu ta hi chi chu sun na ding a chu ke ho he chalanga hi ipiti mei chu ka ti wa le tui chu so wa tui chu so ting le chun hi chi chun mẹ chú mình thấy được ham tỷ ba chú hin su group họ hiện lang kếจะก็ยองเลย overtake boarding tỷ ba chú lung tim cho bằng bội okay. Apai. Tua nan se hom chu. Ja ko na kain do chu. Nan sei chin honin ki pao min. Injo uni chan ge in road map koi ma chan I podo po we ka ti su ipiji ham ni tia hele. Eso group yang chen ke ong lam kai khat ni na. Hichi hi bolding abana hichi bolding ku chu. Pat se ai ken yung study ka bola road map khat chu. Asim chu. But that is as an individual. People's movement on jong asim cho but there is na amon agela abolu cho emele on jong agel mai te kejet sin on gel mai te but ito po mu ba ikio po mu ba this is the roadmap common roadmap pa om ngai cho ija cho roadmap om poi ka tin chu ito ko mu win
e hon igel cheu chu ipodo ovin common khat chu decision ilap nai po ve ka ti nei hi yo ting le ipiha negative ila the win ya kan sei chi ne hin tu to important chu ipiha mi ti ai le til khat I bol di ti nga hi le common road map khat road map ki bang khana chu idin lo wa hi le ken road map chom ka nei ding amon road map chuma nei ding ai wang ki thuk ti ti yong le somewhere cha chu different direction I in chi pa di ye chun first attention to a important pen chu advocate ball people's movement ho en lang ke si hen lang iso group is ong le chi road map common road map khat inei the na di hi number 1 chi khat ngai hi number 2 enjoy na satan uh, people's movement chu hichlaya ken emphasis ka bol nom chu people's movement itiwa khat atuma chi da nai bolwa so group in negotiation chu is another itiwa hele that is kind of dividing ourselves na that's it is one movement so in the negotiable so it's for the people it's lang a people's movement iti yung chu it is for the people nam it's a end result so khat hi ngai na kaya jang negotiation ka bolu chu ke ho in ititale mi negotiator chu mi somam khatin government akiki ho wanga chu a people a changdinga amudinga chu anam mi pi chu hi pi chu ton jong kasu min lo ngai mi pi nong chu asu min lo ngai ya chu tu chu disconnect o me iti wa hele disconnect chu iti bridge bol dam tu na ho the bridge iti yong chu very nice na ya chu ama sa pena se ko ngain aban ting to ko huni ding ngin dunia isi tawin sei lo wa le chun ke to thei lo du hin as a positive ta in ka lain te ka na khana chu eso group ho chu academy wang ka chi thei chuna ken kamu da na hi thing noi hi society wa hi thing noi am group tam ta om ta mama ai le ka exam admin on si chu hin betao ngo cho chun da sui tao ngo ipo na wa imo po na wa ke ma route map ai lo ke ma de a chu mi pi chu ta pui ding ai lo wala cycle lang a khanen ade a mi pi a pui ding tam pu pi a khanen mi pi a de a pui ding ter chan pura khanen ade a mi pi a pui ding a hele ichi pa chu ka se that is directionless that road map om poi ka ti na pa chu so in jong common road map ka nei ding ichi chu ki chai hai poi people's movement group in one po do ding ke je se po do ding and ichi road map chu define hiding je tu a hi September October ai piki boldam November ai piki boldam pichu step 1 2 3 roadmaps in a hi ichi cho om to ka chu movement cha hat thilo ding ichi cho om ting le gen z to involve hung hi ding hi ichi pa chu a hi in and this is a very challenging part of the society na gen z involved bowling pa hi aji chu mob chu negotiation ki bol na tu ni chan ga kamu kha hi nam interest a ka se ngom hi mi pi involve hi na til khat I bol wa protest ham ai lo any other mode of agitation I bol ta we chi leadership men society a command ane control ane ki pa hi I prove zo lo wa hi le the government chun e ho chu neglect bol na zo ai ni but hi chi chu e ho ikitil to wa society is very disciplined iki now to improve thei wa le government in regard ap now hu pang ti ni ichi hi ipia nam sunga kin ne pium ta toi se gen z na youth hon jong chi asu min loading ta dein aji chu e ho society chu he tawin public involved thing le hilanga ju kam khat le niang chun tu ni ti taw te ti a chu a protest la su lam kai khat le nium ta chu amo chun tu ni ti taw te ti le a ju kam khat le ni chun thei ponte thei lo ding he tia chu inop no direction a chu til chu I bol wa hile that is going to be very dangerous na holding a productive loading as a people's movement advocate I bol dan hi discipline ta self control chu ting le united if ya regard ki bol to hi chi a hi
agitation bol de lang protest bol de yong le hi chi chu inculcate bol ma sat lo wa hele movement adinga contribute ita lo wa society adinga chu division jo hung pan kha ding yong hi isu min lo di wa ka di cha ke pa me ai pi le tu ni la we jang khat we chakhat ga hang lot te ding lai chun na to apu aron to sei pa chu to home ding ti pa chu la thil ma pya stakeholders to home ding ti pa yong chu hong hi thei be se loading tabangin ka mu in hi je chun lam kai ho an ewa political spearhead involved lam kai ho hin spearhead people's movement spearhead dikhat ni nan han do thei wa hi le chun a support group chum chun amo ho chu road map ki pe han lang amo ho zo chun nang ho ko ma chun nang ho le ke jet si ko ma chun present in bolo han lang ta chun nang ho chu ki ho mat kit lo chun khat chu su spearhead nei wa khat chu ke jet si ya khat chu CSO langa people's movement spearhead hi kit na nang ho chu na ki ho mat win lang ke ho zo chun hi tin support in ball thol lemo lai chung hi thei pian dem ti pa chu to chuna pulek lut to pulek lut na cha chun ke hulu ni gating tun ni la ke ulim na wa one of the most positive outcomes of this discussion too roadmap very important and this roadmap too because any movement that works in isolation too it is only losing low de ti chu kichi ta na pu aron ni ong sei tan lang han na chu asai banga chu cycle lang han tum be am ho dei banga movement chi pi de khan on lam ka lang kang po pe tu ma chi ti chi chu los nei pu cha road map chu aman jong ken long individual road map ka se me that's not as a whole for su group atikenin ti wang chu aman sei banga chu common road map chu what is the need of the hour na tu ading angai cha pen chu common road map chu hitan hi chi common road map chu su group mon asiama hi chi hi common road map hi tai ta impose ai bol du chu hi poi na asia chu su group MLS and KZC it to khom ding KZC chun people's ho a represent ya chu people's ho chu koi aman thei ham ti chu KZC that's their goal asia chu isu mi lo du chu hi chi road map ke on strategic planning ka tivin hi chi strategic planning a hi theory of change all log frame akitin hi chi logical frame ba ya anjo apu aronin tool ha chu pi bol them next month za pi bol them ti chu logically frame bol ngai chu acha theory of change ha chu igo no chu to ki chi ta chu UTV legislature boinadium ta lo so goal is very clear chu ti le step ban banala ding pa chu a theory of change pa chu or logical framework pa chu ichi pa chu isim do du chu tu a hi very important ichi chu isim do tiang le jo ai seu trust deficit iti pa chu chi chu nasata bridge and bond touch yes communication gap bridge and bonding ani na chu jo ka say perception mi pi in thing noi ho amudan hi chi perception negative perception dong chu nasata chi chun subduce and bonding hi chia chu hi common goal map pa chun ai ho jwa se pu aron ne sei banga chu ai ho chun ikilung to pa chu government ni amu ting le cho hi ke ho pi thei hin choi ta san the ti pa chi chu very important ni chu ta ting le ke sei jing bang win tui ko chang ma sanga chu vo pi ma sanga tui ko chang le tha chu kan lo chu tu na chu i ma sang ba san tum khat me hi chi san tum chu close to pa chu hin close one pa chu san tum pa chu i ma lo so po te how do we capitalize close to chu correct ai bo kun ame close one pa chu close one pa chu chi chu close one pa chu chi chu ikisu boy sa jeng wala close to pa san tum pa chu i ma lo so diu ji a chu tu nen mi pi ho jong a thu pi chu ikita san na pau he ilungput pau thing noi imuda no jong anadi lo am hon jong ei ho chunga awai hom da no jong e pya tin lai khanga chu thal tha na jenga ina pui pau chu cho chu hitalo hin tu khanga hi cha chu to hi what is most important is common road map in a khom diu hi chi common road map dung ju ya chu to political talk song hi chi ding a talk chi dung ya chu a hilanga step on la ding pa chu hong chi khom ting le I think we are very near to our goals chu chu isei to nom em tin ki pamin pu aron phat chu hong lu se tan jong le ingai lu na za phat pi hin chu ta ting le
thil ho zo si chu akichi ding dei ja chu khan la kha chu ikido to hin tu ni la chu ankol pen jong lo nang ngi jong koi san na do khat pan ngam koi san na do ai ta chu ikido to le jong bon ma chu guest speaker bon ma chu anchor even anomen ki pam I think this is some of the one last statement. okay yeah Na the society wa tu mabana ichi nawai aji chu kavet na le many of our people WhatsApp asimuwa amuwa hi they frame their mind na ya chu hichi hamkat intellectuals thwe thei je ho hi ichi theo ngai ka san ipijina ka se hamiti ale to chu people's movement bol tau te tu chu lam kai ho iki ho to diu chu iki ho to na wa hi bol tau te iti tieng wa hi le if some section of the society thinks that by people's movement ki bol etan movement ki hon ka bol diu etan eso ho na ki da ha hetai eso ho panglo hetai ye je se ho thu ki lo hetai MLA ho thu ki lo hetai to ai kyo ka ki pat no hetai na ai lo wa hele people's movement aki bol lo lai ja chu SO ho se chu player a ki dia ki chi pa ki ka wa self division pa hi always a umda na ibol wa hele somewhere or the other disconnect ka chu yeng ding hi ya chu hi chi lai pa chu bridge ibol na di wa chu people's movement ki bola hi le negotiation na dinga pressure ki bol hi I'm doing my part di pa chu advocate bol hon people ho chu thata hi lo ngain na ka role chu hi chan hi ti pa chu hi chi ai kil to ngai ti pa he tu ne concluding remark ta koi ni chỉ bắt cái xây bằng ba từ road map trong cái chỉ tên là miền rộng với lại pha ba ipi milestone cho tôi pha ba next milestone piam thì cho hết chỉ tiếng lệ coi mà san ê âm mò cái shit này thì chú không lâu đi tại bờ rồi nè anh nó hoàn rộng ipi họ hi cái shit về nó thì nó lâu đinh mi pin rộng nó họ chú cái shit về thì nó không lâu đi tại vì chú transparency and accountability chú I think the road map will bring us together nè chỉ chú nên là cái hậu form nào hiện cái pa mình bắt tên phát thấy bộ viên tin đã xây bằng chun kamu do khat hi i society wa hi ai thu sei le mi pin amen e pom me ti mana thu mo sei se ya pi ha substant be hi la mi pi pui jong hi lung se dai bol ta no divin kan ti me tu chungin ken su group ho chu talks a hlun ta wa le talks chu chance piu te tia ha ta advocate ka bol mi tam ta in ke hi su group ma su ki chan ha mai lo le pi lo ham ti chan ga yong comment tam ki mu en ke wang chun I'm very clear leaders khat chun ki che ta thil amu che na hi le mi pi in izan in dam jong le a ki che pa chu pathin mai abet na achi na pha jong ngai in te ate ka nan Abraham Lincoln chun freedom from slavery chu ki che ta amua president hina chu achi pia a cabinet tam ta na pompon gam kai ong pompon ji chun not to sound nong gam ni ki sat ne wangin hi ji chun ma adang di pon jang panen pathe na vena sin tunin slavery chu ông tập pon mi pi cham sat amun sita bang banga cho bang kum te yong le jang pana thili mu hi pathen mai vet na jang pana chi pha jong ngai mi pi opinion jo si ila ti yong le akilam vai no me ti chu china sei don tin I bon cha ben pathen phatei bu ben tin ei ma pui ben tin gang chalen pathen I chung wa thil gon hi a hun na dingen ei ho bowling chu kilung to tai kal son hom diu ko ei mo loading I koi mo sang a chu iti ham tia chu ke ho to I ke het kil na pa go chu I sei ki het to ding ki sei cham to ding cha chu kal son hom ding ti chu a china sei koi hi le bridge be ho chu se pathen pathen na bu ben tin ka sei mong chun hita bang discussion hung jing ding hin na ngai nom jing ale chi channel hin subscribe min lang ana bezing in ti chu sei do no me ke pa me